Maleifua mai Samoa, maleifua ngalelei au Setalia, tai au manuia New Zealand, au auli matangofia le malo tele o Amerika manisita fale lalolangi, o mafuta mai ile mamalu o Samoa, tai au manino le tai au tito le tai au matangofia, o le aso lua aso se fulu maleiva o te sema, lua afe lua tolu, ua fao popo ile atua le faitaua o fao yo aso le soifua, o le mamalu le atunuu, ile susunga au ona tatofia le atua iso se fata tapuai ia mai sena yo latou falitua le au sina sio tatou atunu utupu mai o Samoa se ia o lava ialo mafanau fa aftaitele le atua ona ola na pule fa soifua ile fa opopoina pe o le soifua tulu ile mamalu so tatou atunu ia mai se o le malosi ia wa mai pe ile aso mle aso fai ona whaatino ai, tiu te mawhai vai pe ona masani ai, le mamado le atunuu, ma lo le folau manuia Samoa, ma lo fo ile ono sai mai whaingata, ma whita o le folaunga mai lava le na Januari, se iau o mai le nei aso, aso se fulu male iwa o te sema, wato se fulu male lua aso le nei maasina o te toe, ia ona tātou wha ma vai ma whātou whātou fo ilea, ile nei tau sanga lua fe lua tolu, ai tātou ulu fale atu le lua fe lua wha, pe awhina ngalo le atua tātou te aulia, i le fia ma le manuia, ia vi ia le atua, whaaftai tele i le atua, ila na pule wha soifua, awa wai mai pea i le aso ma le aso, whai ona mafuta ai ma malo ainga, ia me se fo i ona halo ma whanau, i le anganga whaaloalo e whaafeiloa i atua i le sunga i au na tofi, le atua i so se whata tapuai, mai se lava i lau afionga pātele Marco Seisolmen, tai il matanga luenga Katoriko Samoa i Parramatta, lau sunga le whaafia ngai maot Samoa o vi ingo le atua, Reverend Esau Asora Viena le anama le whaletua ia upulasi, lau susunga le toe ina le tai o le ekalesia metotisi Samoa so whatas, Reverend Sione Tauleota, Pasta visita felava i a mosa ma le whaletua, ia vai tamasoali i, Pasta soninga solofa ma le whaletua ia whaavae. Sunga le toe ina o le ekalesia la mo sato e fuata ina. Reverend Tele tausanga ma le whaletua ia matau aina pino no tausanga. Sunga senior pastor. Tauloli ma le whaletua ia Arieta. Pasta Faatili Matulino Siamoa ma le whaletua. Pasta ia Feta Sekali ma le whaletua. Ia Susana. Reverend Awatama Tawhai ono ma le whaletua ia Katanari. Pasta Sanga le tula epa ma le whaletua ia Whai Upu. Tina malolo man malo ia Julia Moli. Pasta ainu umuli anga avi isa wainaya ma le whaletua ia Saipeti. Pa ia o ainga matama. Malo lava le tapuai malo fo il tatalo. Ia tau susunga i whaafea ngainga mana i o tau whaletua. Malo fo i le whaatoa toa i le whaingata fo i o nganuenga le atua o lo tau whia ngai ai i asa uma. Ia e whaaftai le atua le malosi whale nganga. Ia e meise le malosi whaltino. Whai e o na mafuta pea mana i o tau ekalesia. Ia e meise fo i le tapua inga i le mot Samoa vi inga o le atua. Whaaftai tele lava i a tau sunga mana i o tau whaltua. Le ono sa ia fo i o ambionga le nei pokalame. Ia e meise fo i le tau tatalo mo le pokalame le mot Samoa. O vi inga o le atua vi ia le ali. Le pa ia ia inga matama, le usonga pule mtumua i tu au mana tawa ainga li tai, ma le va au fonoti, sua ma le vai fanua, fofoma ai tu langi sa ole masale au mua ma le lau niu na sa helua, le afio fa atu i to fa le ula lau namtas, ma upu ia te ole motsa, talofa lava. Le maleifua mai o le au mamalo so tatou malofa perepere o Samoa, ila na fionga le tuia ana tui male li fano vale to so ala vile lua malo masiofo misila fionga tai sili tai el vaenga fa ye pui ya tawa tanga Samoa la zunga tuila epa au lua fatialofa lupe soli aina yoti ai ono doctor sa ilele mali le ngoi mali faletua ai mese o tupu mai el vaenga fa ye pui ya aya tawa tanga Samoa malo fo ifa tai le HRPP supporters lango malo si por kalame le mot Samoa vi ingo le atua malo so i fua manuia i la wafionga le profesa
Dr. Afualo luanga lau fa amoe tauloa manu but salele ma le faletua e meise o tupu mai o le tautu wa Samoa. Le maleifua mai al fasalauta le ainga sa tu mafono le afionga di sao ya leo tasuatele le afiong fo ya fo maono manuseni tu fele mane faletua ya su a Vivian Perfume tu fele good morning mai sele tato sponsor malosi mai Hawaii le afionga ya lilo fotu wa manu mane faletua ya baby Fretten mane no fo alo good morning imese fo ile maleifua mai le neita yao matango fie o le profesa langolango le soifua maloloina i lau fetalainga Dr. Leausa to le afuata kenaseri ma le faletua malo lava le soifua manuia ia le maleifua mai o le au sina si o tatou watunuu ina i tamama tina matua malo tapua ia te otou matua tule e pawhai ai ma le faletua ia maungamu good morning se umanu matamua whaalia ma le tausi ia Sinta alofi po le patu uma Vienna good morning vui Nicola Uofo ma le faletua ia Molly good morning Molly faafetaitele lava i laua fionga vui faapea foʻi le faletua ia Molly ia mo mea alofa o le krisimasi faamanuia tele le atua mo laua fionga ma le faletua nanai faumuina o le ana le tupufia ma le faletua ia moananu good morning moananu Miti Edwards Ailini Tipa Ropeti talofa telesia sekola siti katoo malo lava le soifua maua au lele matapula seu malo feretifunga ia po a mai o tina neita e au vi ia le ali ia pe au fasolo pen malo si at o tina aso vale fa alava au tio inu ese Paula Pants Selina Aling na Hill Elisabetta Masling Maria Akiao Sinale Burton Tuala Maria Blake Lock Pepe si itia epa ngaluafi sau fo i ese tata mala maluloto matangi ia me se fo tina matua ya vila wano to paita ala good morning vasili fiti fulisia inu etele ili fa so tauma mata nga fo pula sa lua tele mos male tausi ya Susana le afionga ya le manu male faletua ya fafangu le ala misa le tamama tua ya tapo ile fauma pepa ta do fa pepa po amai o lua sunga ya to alima pope male no fo halo good morning sunga ya Felice Tautolo male faletua male no fo halo good morning lau fili aro na whaingafa malfretua wha manuia telele atua business. Paulo Ioane male tausia a kenese tādo wha a kenese, moi mano Tanielu Tito malua timu, whalitangoa i Farani Swan ma whea taito, sunga ya pupui fatu e lia tau ili male whaletua ia Filipina, le musu ngā uta Brown male tausia a Tina, fionga ia lolo mataua ma pauli ului male whaletua ia ngā fosfulu, pali tele moangu tuti e puna olo tango ma le faletua. Whanaya upo le wawai i ma whaamalu. Talenga ya mati malanga o ma good morning. Ya meise di tamamatua mafuta mai ni usila ya se yuli ali ilangolango. Ta alofa se yuli ali. Fatia lofa povi ma le faletua ya se yuli fale ula fatia lofa. Tamamatua ya saipele kome ma le faletua ya anofale good morning. Tuala tau umalelua alesio munipola. Sidia la e o kene ma le faletua ia le Lovi Burtis good morning Sidia la e ma tautia sa ngala apelu se asom Celestina tu au pepe Josefa se tema makoleti sione haitang ma Eloisa Samoa ta lofa taweti ta afu asu amaroini faftai lava mon tusi mai mfamanianga RJS TV upati Ross tuile tufunga mai tovi Filemoni ma le faletua King Solomona. Viti Smith, tau whaiula me King ile au pepe lome, ma lo lava soifua maua, tupa yo le vaidiringi mau moa nanu ma le tau si a Marina, tangaloa ta se samatai a ma le faletua i a Miriama, whanana i pupu pani pasa whaapoi ma le faletua, tau finga fui maono ma le faletua i a Diane, good morning Diane, tupa i whasalafa tapua i kuka le tausi mane a ingali i good morning. E meise le maftanga na tina i atiosa whaatonu ni umata. Mau salafa manuia ngaduenga o le nei aso mau. Atani na pati o le stawa heni au tanga vai ato a matayo. Ono saitu whaanatu eti maulalo. Braces langi a yang po a mai o e langi. Critel matangi Jacinta Vitaliano to e tu simati. Ia meise fo il faletua ia fuala au mano.
fuala au mana au malo lava le soifua manuia ia te o tou tama tina la iti ma tina lolo ia fa manuia fo ile atua ne ia so fe nga ia matiu te mafaiva sunga ia peni ma ia neta motunu Petronia Salele Benikuva ma Anita Siliva le wi ma peta salue fina umoni ma se le fionga ia mulipola mose ma Maria Ulai fono i moana langa aia pele sauma good morning sunga ia kolisi leota ma le faletua to suru ngau ngā tau mati elive ma fa aumu lusi pautalo se walunga ma maliu mai talo falava lusi pautalo ta wafesili amituana ilisi na mulau ulu ta wafesili amituana imalisi good morning na mulau ulu e sera liu fau mati umanu maraya peretiso moe vao sunga ia fale ali o tu mua vili anau fetalainga ia le vave Monica Palesmith ma Monica Palesmith waina afa vai fa vava vau afa mala u brown la upo a mai o lua vai a Janet Lang Sui fa na ia tia savalinga mal fale tua good morning a mata fai a Vito Josefo mal fale tua moto sanga le toi tu ma Anastasia sunga ia tu pola ana Berenice mal fale tua fanua fo maulalo turo maulalo manuali ia sofata va rivo pitone po a mai so ifua matua o tama tau vau Ezekia la unu na le val tele wepi masita me se fo ile fionga ia tau vau ta titi mo kisiota a fionga ia tui fatsina breaking tau vau hido mane ma lo lava le so ifua manuia ia te o le uso ina wa fionga tui fatsina ia me se fo ile uso ia tapuni tau vau good morning piwiva faingafa miske eneliko ma ana vosa lo fiposi amo ape lua male tau si a Rosita ta lo fa mata feo ramo ta Hilton le falitua ia laina le atatipi uli ta vai male ainga fa muina po wesi tangi lima matania good morning ulungia vai luanga se upule man fitala nga yani umale ka me valo ia pasui moli vai male tausi sunga ia vala Felice Yohane male ainga li mai se tapua inga le ekalesia katoliko sa moi ruti hion talainga le farifitu dio voli tufunga male tausi ana tia good morning ya me se fo ile talainga ya liu ngatale to fa le taulangi ropeti Stuart to le foa male tausi alo minga le afio le fetalainga ya no fia na uma manaia male afio nga ya sula Daisy male no fo halo ia fa manuia le atua wa misi atu lava o tau whainga malolonga mo Hawaii. Tapua inga sa o ia tau manu pepe sopo ta whea mali i tonga tuki, ma le whaletua ia peka paka tonga tuki. Ma lore so ifua manuia le neitai au mātango fie, lau whitalainga sa mau le atinga ngai ono sori tamahali i timani, sa mau le tau si male a inga ali i, fa manuia le atua neitai au, ma ia fa manuia fo i le atua i, pisinisi. Lunga le mātou apio fōlinga whaafitai tusi mai le mamano si tātou watu nuu. Ila wafionga tui whaasina Perkin tau vau hido, ta il whaafeiloa i whaaluanu mai. Ia whaamanuia fo ile atua tui whaasina, ne nyaso maona tiute maona whaiva, me se fo i tipa kai hao, whaafitai tele lava le whaafeiloa i mai. Poi fo i Sonia chi tui langi ia vi ia le atua, tātou toi wheiloa i sina le Burton, whaafitai ni mafuta mai a te otou le mamano sa tātou watu nuu. Cecilia noa manuvaivi ia le atua whaafitai le angale nei mai. Ia whametu i whaasina tai au le leile se ilanu moana o le tau pou en mota. Ia o se iange mai New Zealand. Whaafitai whaapia fo ia se i Oliana Sione. Ia whaafitai mafuta mai sa wai ia manuia fo i lo waso. Vai satu i sa uta, ia whaafitai whaafeiloa i mai, whaamanuia fo i nei aso, i ona fuafuanga whai. Mary Tateo, taila wa fionga le faltua, manuia fo i nei aso, whaapea fo i leu liu, ia le atua wa tātou tau whai. Feiloa ai lunga o le tātou apio fōlinga, mai seo lunga o penga te whailangi, TK Munipola, ia whaamanuia le atua, Loretta manu tō ifo, whaafitai tusi mai, whaafatai le whaafeiloa i mai. Pea fo i tu au pepe, so pepa la ulu, ma lo lava le whaafeiloa i mai le nei tu lao le tai au, whaamanuia fo i le atua,
tala lelei ro pati whaftai whawheloa e mai. Pia fo ia Josefina whaitua ia vi ia le atua whaftai mo o tau uma ma whai ona tustusi mai nei tai au i lungo le tātou apio fōlinga. Ia au te talitonu le a tātou woi se vi inga leo le atua. Tātou te whelosipi whaatasi ai man mamanu sa tātou watunuu. Le mafuta mai fo i so se tuo le nei laralangi. Ia vi ia le atua pese lea mo tātou uma.
Sfulfa minute ua te ai nei le tu lai fitu pese ngol Krismasi saunia le ekalesia katoliko Samoa muli vai to i sa fata pe ona o muli vai to i sa fata pe ona o tau sila mai moa mai ai ia malo lava le mafuta mai ato a matai o le ato a mafuta mai good morning to a pe fo ia fa salafa fei pon lea mafuta mai foi and my best Josa lea ma vai o lea lofa a le ifi ma lo lava ia te oe vai pe fo Willie Smith te Willa Maxi fa tai mafuta mai sunga ia Felice Ioane lea o toa mafuta mai lungo le tatou apio folinga ia a o fatalia fo ile tatou malu tai au nei tai au ia manatua fo ile au ia batua fo ia lo faanga mo ila to o lo mafatia ngase o tino o manatua ila lo matu le to ina man lo matua wa sa uni lo le lo matua ya lu fatoanga fa pe lo matua to ina to ina lo matua vai le ana walu te mo i uta ai te alu la se tato fai fe au fa mole se ia mai lana solfanua se fa ngal tato wainga ia na tai ia tuale ka me ka ko uka ia fa me lo matua ia walele alu lo matua ile fai fe au ia la kula fa me ia fai fe au o ka lo fai si lo matua vai ilo ia ngal le man o langa o mai fo is le si ainga ave fai mai lo tala o ka ia walele fa fitaila alu lolo matua ia ele ifana tuni la allo matua wa la o ifa fo male pal fa fe ai fa no atu lo matua o lai tangi mai so fa ngoi kuole i oile i tuale pal fa fe to e savan to li liu mai allo matua to e sa ko alu fa fe se fe o le ngo sa ngi la walu au fa no atu lai tangi mai so fa ngoi la pa fe mai kala fe o ke fa longo ye ke fa longo so fangua pe ke fa longo fa fia fe merkala lo matua o ke fa longo lo susunga ai malia la lo susunga fa lo so fangua anu ma ave longo nguku ya o tato o lo mafatia ma tinga ina pe ngase o tino tau mi ai pe le fala efu ma le apul purusia o tofanga i totonu so se maota ngase i tonu o maota malawa e me se maota o lo tausia il soifua matua o le mamalo se tatou watunuu ia tauia ina ianga leleile atua lango maluina o tauta o tonga tinga avea fo i tonga fiti ali i matamaita i tausi soifua e ala mai ele fa malo longa le atua ia te o tou ave ese ai tinga ma mafatianga o le tino ia ma toi fa fo i mai le malo si o tou tino ia me se foile musika fo yo ne ya la ata o se fa fia loto mo oto mawaini si fa siringa malosi e ala le fia mane ata fa manuia fo ile atua il soifua matua o le mamalo le atunu ina yao sina o ua sili atu male taifitu se fulu tau sanga la tau soifua mahalo lava le ono sa il soifua matua ia te o tou mātua, tai tonu fōi ia o soifua lea na an mai taita lava fōi te lo taimi, e mise a pia inga me ki ula vavale fōi ia te tono o whan, a ia whamanuia lava lea tua ia te o tou mātua, ma ua pēr fia mai lea tua, whaftai fōi lea tua le, soifua, le whafua lewa tau soifua, tau te mafutai pēr manai a inga e mai seo nei whanau, pese lea mo o tou umai, saunia le insinia ya Michael e momoli atu ai o mātou o lo faanga i le tau mia i pēr i le fala efu ma le apul pursi o tō whanga ia e meise le soifua matua o le mamalo le atunuu whapena fo i whafonga mai o i la tau i to tonu o fale pui ia au ngā whaasalanga wha le malo e furitua i le anga e toi whaafoulo soifua ia moro lo lava ulu manai.
Lua sifuri mani tolu minute ua te ai nei leitu la fitu isili au se talia. Levi ingo le atua soifua na langina le au faipete katoliko Samoa i ruti hio peo no tau whaafonga mai ai. Mo le atua ielo whaanga mo ilato uma o e olo o mawhatia pea ingase ngase o tino ma le tau mia i whalaefu ma le apupusi o tau whanga. Me se fo i soifua matua le mamano so tato watunuu. Ia mai latou e olo mafuta mai tono fale pui pui ai malo lava le on sa nei tai au matango fie mafuta mai fo Stevie upati lungo le apio folinga faftai le tustusi mai Stevie ia manuia fo ilo waso tai fo ile lango malo si tato pokalame le Mount Samoa ovi ingo le atua ia lewa mafuta mai la fionga le tapau fasina ia tole afoa le nganga whaaloalo e whawhiloa i la wafionga le tuia ana ave au malanga tama whasausaua le tu malo le na tu ina tu ia ia o tonu mai pea ia le whaululunga le ainga malosi fo i la uftalenga la ulo le taulau niu ia pal prestene o le kalesia katoliko Samoa i ruti hio malo lava le soifua maua le neitai ao tau le afoa. Ia te whātaro pata fo i le suafa manmano Iesu Kiriso ni nei tai au e na ua whiunga te mai tai an mota ia whapea fo i na u whātunou na whio le anganga pa ia ni nei tai au le tātou mawhtanga ia e tuasai fo i ma le tātou mawhtanga masani pio tai au taitasi le malei fua mai ma le soifua maua mai le tua ma lo soifua malange ma na ua whiunga te mai tai an mota sunga inu Ia tātou tau whaifa malo le alofa ma le anga leo le atua le ua tātou maua fo i ne iaso mātango fie ne aso nona sifuru ma le iwa nei o le masina whai o nei tau sam ia whaftai le atua e malosi maua fo i mai ma whai fo i na wha tino i nei fo i tātou o nanga i le tai au ma le tai au
tole afua ia ai te taltonu ale a tatou ua saʻo le malutai au ia manuia le malutai au tole afua Ia whaftai mo le avanoa, tuina mai e fu e whaatino i nei vaenga tāua le tātou mawhtanga ma tamā ma tina mātua. I lea o te toe whatalofa ma o lofa atu, le fio le nganga pa ia li nei tae au, i le malei fua mai, i le soi fua maua ma le langi maina, e ati o tau le lofa tu noa man manuia mai le atua lo tātou tamā, a toa ma le li o Yesu Keriso lo tātou walii, ma lo tātou whaola. O le tātou tusi whaitau ni nei tae au, ua maua mai lea i le tusi o Ioane e whā. Anona whai upo e luas funumane lima, ma le luas pumane ono, whaman mole ni upe whainai whungaina le whionga pa ia le atua. ua fai mai le fafine ia te ia ua o wiloa o le amaliu mai le mesia o le ua ingoa ia Keriso pe amaliu mai o ia e whaailoa mai mea uma ia te i tātou. Ona whetala i atu leo o Iesu ia te ia. O a ulava le nei, o le tautala atu ia te o tou. Ia whamanuia le atua i le whungaina o lana whionga ni nei tae au. O le tātou tusi whaitau, po se au manongi foi po se manatu au papena o na whaatupula ia e pia le tātou fia tātou te savavali i le ala o le whaamue moe. E whapea ona whetala i atu leo Iesu ia te ia, o au o le Mesia. O leo wa tātou lata atu i le whamanatuina o le soifua mai o le tātou li i whaola. Mai lea tausanga, ma lea tausanga, ma lea tausanga. Awa toi whamanatu mai a i tātou le nganga o le Mesia. Who is the Messiah? O ai le Mesia. Nonga winga o le fesili lea, o ai la le pepe fau lea tātou te sauni e toi whamanatu lona soifua mai i le nei laulani. Tasi lea vaenga e tā ua mō tātou, a mese lava tātou savalinga o lo whaia nei. Ia tātou mala malama atili o ai le Mesia. Wa tātou ola i nei atu nuu i whafo, ma tātou ui loa ai le te leo le poto salalau o lo iai. E tele tangata whamei o lātou o le Mesia. A leo tātou tartanoa, ia whaamautu ma tātou i loa le Mesia o lo tātou muli tai iai. O ai la le Mesia lea tātou te muli tai iai. E le tusi pa ia e peru, na fola mai ai e le tua, o le aia awina mai se la veai le lumanai mō tangata i utaia. O le wa filifilia, pe wa whauina foi, wa taua ia o le Mesia. Tātou te pepese lava le Mesia, usu pese le Mesia, ai maneia pe a tātou, tu atu le loto, ia mauti noa o sa o le Mesia o lo tātou muri ai. Na whaia le tua nei folfolanga e ala mai i perfeta, o e na walo ia le ngafo o le Mesia. Ma le nofuanga o le a whanau mai ai, ai mese le whātou whala inga o lona soifuanga. E o foi la i le taimi na soifua ai i le nei o langa. Na walo ia lona maliu, malona toi tu. Tano whai a Iesu. O Iesu lava na whetalai, o ia o le Mesia o tangata i utaia. O lo whamamawina le whengainga fōu le tele o temi na whetalai a Iesu i le nātau tinonga. O se tasi mea ua sili no ofofongia, o le whape atu lea o se whawhine ia te ia,
Ua owi loa o le āwhio mai le Mesia. O le e waingoa ia Keriso. Āwhio mai o ia na te whaamatala mai mea uma ia i tātou. O waloanga ia. Le taimiana na whetalai atu Iesu i te whawhine. O au o le Mesia. E ila tātou tus whaitau ni nei tai au. O au o le Mesia. E ui lava la i le toa tele o taitai i le tala whaasolo pito o le laulangi. Wa whapea mai lātou o lātou o le Mesia. Peitai, ua nao Iesu lava le tangata na whetaui ma mea na whaatani ai le laulangi. Nao Iesu lava. Tō tele au isi tangata e le whetaui ma mea na wholofoleina lau perfeta. E whaata tau i le Mesia, na o Iesu lava na whetau i le leivaloanga ia te ia. Le Mesia tonu ni nā lea tātou te muri tai ai. E tu saina ma le tustusinga po le tuspa ia e peru. O le ala le fisidi. O le a le Mesia. I le taimi la o soifua po tuputupu a Iesu, sa whaatalitali tangata lau tele, whaapea o le Mesia o le avea ma se fita sili. Ma o le a manu malo ai i le mana o le tuala tui tu. Ma o le a mawhai ai o na whaatoi laloina fili o Israelu. Ma whaatu mawina le file mu, ma le whainga mamalu, ma le whainga porkiki. O mea ia sa mawhawhau tangata Israelu i le Mesia le tātou te muri tai ai. Mawhawhanga tangata fia maua le file mu, fia maua se tai au sili na maalosi e whaatoi lalo fili. I taua. Mea sa mawhawhau ai tātou o tangata laulangi. Nea lau whanau mai ni Mesia na walo ia. O mena sa fuafua ma manato i tangata. Sau ngel ka ko Mesia. O se kangaka kingo ese. Se kangaka marua li. Maua luma. A whamele whiunga pa ia lea tua. A eva aia te ia le iso na matango fie. O le mea lea ao na sila fia e tātou, ma tātou i loa ai le Mesia, o loa tātou muri tai ai. O le tu ai ngā file mu e manu malo e le pelu, e le tu mau. Nongo winga, a wapeo le tu langa la sa mawhawhau ai tātou, e a fia mali Mesia, o ia o se fita. Whaile o taua tātou man malo. Le wawa o mai le ngango le tua mo tātou le ai. O le tui ngā while muna e man malo le pelu e le tu mau. Tātou te man malo nei, tātou te whaia ina tai au. E whapenaha e le tu mau. Nua, o le tui ngā while mu lea na fio mai Iesu e au mai. O se file mu tu mau i le vao le tua maona tangata. Iei oe ma. File mu lai e lua e to tono tātou samalinga. Tātou te wawa ai e pia le ese senga o file mu e maua mai le taua ma le pelu. Al file mu lea au hao i tātou le nei tai au. Tātou te muli ai pia. O le file mu while na mai e tātou mātua ia e tātou o atu sa moe o man te minei. O le file mu le na sau mai Iesu. O le file mu e tu mau i le vā o le atua ma tātou.
E lua lato i ngā while muia e whataritari ele lalolangi teimi nei. O toi whamanatu toi a whio mai o Iesu. Toi whamanatu toi soifua mai o Iesu. E le lei tato a ngā i atu le whamanatu. Wa tato do tonu wale mea lea. Na whanau mai ai Iesu. Le nei la ua matua tuu whaafea ngai ma tatai uma laulangi o e tau sia le while mu e ala le malosi o fitafita. Leo tato wa ai le taua i sala elu. Wa nau le while mu. Mga oe whaamutia nei la tangata. Ona lea. O lea nganga lava nā sa whataritari e tātou. Ia maua le while mu. Si i le taua. Lo taua i atu nu o le laulangi. O lea, mo se while mu. Le nei la tae o le while mu na e le tu ma. E o mawhina pāpāpomu, nei tausanga, maro lofu i lea tausanga, lua tausanga, to e pāpāfoi pomu. Ko e whewea i fo ia, pelu ma mea whapena. A o le while mu lea la anga to e laulangi whamanatu le Mesia, o le vā o tātou ma lea tua, ia toi maua le tātou so tanga ma lea tua. A e maua le while mu na, lea me te popole i fua nā lapisi tu loua. Lua while mu ia. O le while mu la Iesu te taunu tātou tutu ai. Te lea o onga Iesu mai le while mu lea. Tātou tana no whawhiai. A pēnā ta whaata tu whapena le ese senga me ia tutupu. O le na whilwhilia moni o le Mesia. E musu e si i atu se au tau e whaasanga tau atu i ona whili. O le Mesia moni na e musu i taua. E mana o le while mu, wa o ia na maliu, mo oe ma. Ina ia maua le while mu, so tanga nā tātou mo le atua. A se mea nā mānei o Iesu. Le whātou whala inga le atua mo laulangi ma tātou. O le Mesia e musu e si i atu se au tau, e whaasanga tau atu i ona whili. Ai o le mea wa ia whaia, wa ia whaatūlanga, ma tuina atu lo na ola, ia whaape nao na toe so o tai, ma toe maua se maftanga ma le atua le tamā, e le o langa atari. Ma naia te li le whātou whala inga le atua, alofa mo tātou. Na whetala i atu Iesu i ona so o e whaapea, e le i sau o ia ina ia au na mai tangata ia te ia, a ia au na atu, ma foa ina atu lo na ola e whai matongi ola e sui e tangata e tō tele. Whai taun mātai o e luas fulu o whai po lusu malvaru. Nai ai tau tinonga nā tātou li whaola. Nai e whetala ai. E le i sau o ia ina ia au na mai tangata ia te ia, a ia au na atu, ma fo ina atu lo na ola, e whai matongi ola, e sui e tangata e tō tele. E sen mānei o tau mawha mai le whionga pa ia le atua. Tupu ai le tātou fia muli tai. Tupu ar tātou wola whātua tua, mar tātou savalinga alo whaia nei. O le tātou anawa tau le nā, savali i le ala o le wha moe moe. Whiunga tutusa ma le nei tae au, ma le tātou whaasoa ma le whiunga pa ia le nei tae au, o le wha moe moenga lea, wa mai ai e Iesu le oli, ma le wha moe moenga i le o langa o tangata uma. Wa o le aia saunia le while mu, ma le toe fuata inga ma le atua. Ma o le nei mea, na mua i sila fia mai loa e ona soo i utaia o Iesu o le tātou Mesia. Ma ua silia nei ma le lua afe tausanga ua mawai, ma o loo muli pēr tangata mai le tu o le laulangi a te ia, o le wa filifilia e lātou ma tātou yaso nei.
o ai lan mesia. Ia tātou malu whare anganga le nā. Tātou o ia Iesu. O le tātou mesia o le file mu. I le mana e si ini taua. Lea tātou te whanongolongo nei. O whai le pālota tangata ia isala elu pe si i le taua. Pe tā awhi le taua. A le wa o mai Iesu le nei tai au. I le o le mena na o Iesu. O le file mu nai le tu mau. E to e tupu, ma to e tupu, ma to e tupu. A le file mu le o mai Iesu mo tātou. E tu mau. Lea na ia maliwai. Ia te maua tātou so tanga. Moro tātou watua. I le aso ngā taanga. Whaftai en mo le amnoa. Whaleo e fwoi nei mawhaunga whalanganga ma le whiunga pa ia le atua. Ia soani mo le tātou savidinga. I le hala o le wha moe moe. O le saalinga o le amio tonu. A wale manuia o si o tātou atunu pele o Samoa. Whaftai lava. Malo, tai lau whiunga te pa au whaasina tole a fōa. Mo le manu tai au, wai whaafonga mai. Ta maamati nā mātua ma le mamadu le atunu. Ia mai se vi ingo le atua, salani aila no manu tai au. Ia whamanuia te le atua tole a fōa. Ma wapea le malosi. Ia wale whataunu ino le apokalame. Tues fulmari 5 minute ona tale o le itula balu isini au sitalia le vi ingo le tua soifua le na langi nai a salani ai le tato manu tai au le tai au ya fa saunia le tato insinia fa aftai foi mo vi ingo le tua le tai au tato te fa fonga ai pea ya ma sanga fa tu putele ina i pea le tato vola fa le fa tua
Ia taluai la lenga lea e pisi atu le fua ia na telefoni. Ia ai le isi o te tala noa atu ia. Ia ai se ito e wha uma atuala o tala le na whaile. Le vai aso le na te anei ni. I mea nei i o le ila uwalunga la le so se i kalesia o te loto ai. Wa fo o au ke fie le lot pati mao yo. Assembly of God mao yo. Ia wo o saunei la mai le kalesia le na ua ke le iloa le ngō le kalesia. E o mai al nei taimi o te le iloa. Ea na o saune o na o ta vale le stai o te adu whamano stino swim. Au ke kiro kunga. Oi, o le kalesia uma lea o tangata umai o le kalesia ia lea na o lotua i le songfua. A i le sasa. O lea wa sa vavali whaata milo i le area leo te nofo ai. Ia, sa vali whaata milo ia i nare ia. Ia, wahalu ale solo. Ia na halu ale o lau ta vali whapea. Ui, pole ale mea wo me isi kale sia. Ia, ai te iwo fo i mai lua aso e na tua nai. Talu na o vai i le savalinga le na whai. Ai whai mai ia la uo ia te e keilua. O lana whaalongo whaapea e o e Sava Valley. E tū la tō vai i le ele lea ua whaasino mai e lea tua. E whaua isa la tō falsa. Ia ona au ata lea whak. E haia. Ko ele ia pālangi ali e lo Sava. E o mai nai lea sunne. O ke le iloa lava po e es falsa o le kalesia le i ele ia ele mamau maa. Tole fo ala me wo ele atata no te sa. Ya, dia tu ta 6 minute ona ready made le atata no te sa. Ala en mena te treno hai lo te fa. Se le yo le fa o mala o tala le fa le malu fa fo i fa talia tu fo i o fa nga ke fo. Ya, fa le mena le no fa ya tu ai at o le pola so sa. Wa misi ia fa mon yanga na. Wa o meia se se feta to tilo ya. Lai fa pe o ia o no fina le o ele ya le nat foi la to ya. E soli muri ao Yesu me man sabari Yesu fati no uma bena matali foi Yesu ya na la unga Yesu i fina le. Ala o Yesu la sa fe afio a Yerusalem lo. Io Oscani. Io la matoli foi le vota tala mai deve no ya tato. E ale mota tau ave la vana tala le Yesu temine. Wale fa pe Yesu o atu lo e tala i lo tala le. Do minga le fena amata foi e Paulo anu es. E foi la o me fina ya tato Australia. O me o mai sa fa atino Yesu. Fa man yanga foi e mai e fina ya la to ya fati no ya me. Ya o tato te pole. Wa Manuela to. E o come ke Manuela tu tato. Ya le lava ka ko ki pa pe na tato va ai de tu paletino. Tato va ai de tu fanaran. Oi nei lo si e carecia se fio tato va de. Anna fa pe o te ai. Ke an foi ya o so va de fani e kuma le. E kuma le. Ai sia. Wa de no la tangi mai na fa mai fa fe kai ko le fo mai sa pa. Oi perca mai kai el boca. O me fa pena. E de la vono tato. E de passamo vene. Fa mi so aia. Ya, o mene no o ina mai lo tama. To ese manu pot ya o pesidi. La le vingo natal. Tali to ina. Ia se fa moi. Tu sa lava pe tele ia lava. Longo vinga, peke le fiare kuku, i haru pe kuku, ai vai mo soli. To este manu pot. Te le lo ante me sa wele le disi wina le mai, sa ia foi to le foi sa kuku ai foi. Ese la mar kuku la le uru le woni ia ma kuku la fa ya. Ese la matutu le te tano no ya. Kuku le vai ke le lo le wa sa van vali ele. O le mo moli ele vi inga le tu o se te mela to le tanga te tono fa sala a sa ku ai ku konga longa vinga mo foi nano fa monia mela de so ia ta fi ia no ma fo fa pena ate no fa pepe no mo dunga lenga le fiona le te no te sai no fa mo
le anga whaaloalo e whawheloa i lau fionga i le ata noa til South Crichton. Nunga o tatou wala laina, nunga o tatou aftusi. Ia, malo lava le soifua manuia. Malo fo i le folau i langi maa. Ia, whaftai fo i le atua, ua toe whafo i sia ni malosi. I lau fionga le ata noa til sa, ua tatou le mafuta i le sa. Ia, evi ia le atua le o tatou mafuta i lungole. Ala laina nei tai au atanoa. Ia, whapena po i ono to e whatalo whatu le ni baenga le tai au lau sunga e nu. Whatalo whatu fo i lau fionga to le fo i ma le sunga ia mai. Ia, ma le pa ia maulunga i lo tātou polkarame o tupu mai e whalitua matausi. Ia o le sa'oao ma le malosi o le tātou nuu i au se tālia. Whatalo whatu fo ia i lato umalo o whalongolongo mai. Whapafunga mai i New Zealand, ia manisi vaengo le langi le leitai au, soifua i lau wa maua lau tunga anu, ma lo fo i le soifua le lei, ma le langi ma ia i le nei fo i tai au, ua tātou wheiroa iai, ma lo soifua anu. Tātou tau whai wha fo i le vi inga, wha wheiroa i fo i, tau whai wha malo fo i nei tai au fo, ia ona ua tātou toi wheiroa i. E wila mai na mātou le wawa ai atu fo i o mforinga au lei. Ia walawa lava lo si ufofonga mātou tu whalonga atu ai. A o makua masau ale. Mā lo si a tu ufonga ko inga tu telefo. Ia e te tau na mā losi. Nanga leo te a fio ia ata tanoa o i lona mota le pina le pea. Ia o nana le e ola le pawa. A o me le sai sa le ola le pawa. Longo vinga le kaunanga pawa mai ata tanoa. Nai, udang ton wana te me elo ponga toa foi de mi foi tai au ma lole. Le soi fu fa tai tatu to e sei lo foi. Ia ma no lava wa nesa. Ia sa fai tatu tanoanga ma le fionga te sidi. Ia na fa nga foi la tatu aptus. Ia, o fasi sinanga mua na te siti. O le awai mai e tātou, le kako ngisingia le mai e tātou afitusi. Ia, ono lo whapena, ona whaatau toria fo ia i ngase le tino. Ia, le la na matowo ale ma le whalipoka la me ma le fionga te siti. Ia, nau ni masawa lava le whaasoa le toina, tu sa foi ma le whaafonga anga foi le paia la silasio so tātou atunu. Ia, lea la ua sauni to ina e alu na fontanga mua nei laso nei. Ia, a lea la ua whina le ua whanongongo atu le tunu. Le ua malosi mai le leo o lo whiunga le atatanoa te sa. Ia, malesiano le tatua fitusi. Ia, le ua le fui lea. Pa me to ina wangia fui singa swinga lea. Yo, la whina le ua ko foi le marolonga i fufonga o tangata baba ai me yata. La whanongongo mai i talinga. Ia nena on mana ia na le whapena whai lan mato whanongongo atu atatanoa te sa. Wa mala o ne tai au. O seki ia le awhina le... I are lo fo le tua, ia moi lo fo i le koi ngā kaungi tā ko e le taimi e se rolo ai, e le taimi e le lei ai. Ia i fo taimi whale le lei ai, ia o kaimi la le whale lei ai. Whale lei ai, o ki ronga wa fo i se tua le nā whaenga. Ia ka koa ngā ilo i luma i le lei aso ma le kako matanga ia whaftai ai le lofa maleanga le leo le tua ia olo o manuia lava mea uma lua sosoani po i tātou patinoino le tātou ngaru anga whaftai le tua o le tūlanga le nai ai whaftai hoa i mai pēa ia le sosia o le avanoa ia e mawhai ai o na tātou ketāpai ia i lungo le tātou volkalame pei o na iai po i le nei aso. Boy, ia o ne whamen matu whasenga mai sunga ia RTS mai i le netai au telefua wa kakau anga whau oe whai mao hao. Ia, ioe, o le matua la le aso nei, whai mai o ai le mesia. Le ala na u mafo whau whina da tatua. Ia, o le mesia la ne netai au, le mesia whina o le whine mu. Maua mafutanga ma le atua, ia tātou maura sala mō mea umana whai o while mū lana le eri mesia le muli tātou ia le si mesia le tau wai isa la elu Palestina
o le mesia lana na mana o latou e tau fuina le a la au mai fuina le tai au e mo i lava ai le mo se file mu yo le afrika le mesia na o le pele o le mesia le te ia a data non le temi ele ya si mesia wa ka ko kasi al mesia le no malo ia nga le alo le tua Yesu Kristo ele ya si e alu ia wa ngai me fo la mai o ma tole fo le fo fa lo ko ile fa pe ai o e tau ma fai le file mu sa tu ton al tanto nunga io tato ne o Christian wa i futanga te wa i fo ia ile fa i ngor vai so le wa pe tu ia fo le o Christian o le fe o ti tanga le ia fo ie ale ai o lango ale fa na vera o le fa na vera to le fo o tanto nunga le na o ia e ta sel tanto nunga le na tu ton ole a po le na tu I to tonu foi le lo fa vai e sunga tu le pa le lua fe ma le sulu mal valu e tu to tonu le o fa vai sa mo ia le tama o le alo o le anganga pa ia e la ta tu te tonu la vai ia ai wala le wo ni sta te wo mo in fa mai e su e te ia le fide bo le la langi there is absolutely no peace. Pe ale ai ia file mu le tua. File mu na le tua le tau fai foi le amai ale. E au mai le file mu le tua ia tato file mu ai. Ai le ai. O le ala mana tua tanga te tau ona amai nisi factors fo ni le langi nei amai fa file mu le langi. Ale ai se file mu le tua le se la langi. O tato nunga la il tato por kalame le lita o ma tato nunga e hoi le anga I o malava ia I kanga ta Cristiano la ia maua le file mu moni o le atua ia no fai le tato anga I luma anga ko foi le sa ili mai file mu foi le ele mo se file mu I se au palestina ele mo se file mu ile au fo ia I va ngale o ile awala ile kai mo file mo na kasiare tanga te mo ile file mo na ole tua totas ile mo isis me kongwana usa plai te tulunga na advance mai pa mai ma ne yo te tulunga le ia mo ile file mo ale ai file mo le tua e fai fua tatu manatu I tulanga lea la wesionga to le vote onai e le mata upule ni tai tel tanga hoi le fa lango I le file mu le ka mo fai aka ka hoi le advance mai le file mu le na le mo ai na le file mu monia le tua ia me fai ona mo ai to le for va nga na ma fa fai mo fie lo le tatum tau ma te le tanga te tonu ile mana o le atua tato o uma ia I le atua ia mau ile mana na mo ile le tai ato le po me siria lai te mo le nganga le baru fala nganga le tai o le fili mu tonu na le na tu le fionga le te silia me se foi van fa fai o le HPP na taimi la tu ai le fili mu le tonu tato fa vai e pangale o le file muna le wakalepe le fas ia le la wakalepe le fas mo le mo la se file mu pa wala me mo le file mu o le tapu fa tato to e fa sa o le melina le mafu anga na tu to tonu to e fa sa o le tato fa vai o le sabalinga na tato lo fa nei sai linga le me tonu ia van man vio so tato atu mo le mana le taua na mene ia le ai pe fitna la finga tana mana tangata fina le ata noa ona na te musu e mafau to ai le vinga le fio mai Yesu ma fa na mai Yesu ma tula e musu fina le na le fia mi mita ya Yesu va pe o ke siam o le sala o Yesu o tupu e mi mika ya Yesu a fa kingo la mele na sa Yesu e mai fide buna o mo musu e fa kingo
ma kwa li li wan sa mo mai pingi ava pe la pingi me sei pingi ngalo ya la to e se lan mi mika ya Yesu pe ya le tala le fai fia o le poto ya Yesu mala unga Yesu ai ola ya Yesu kwa vale o le tulanga tono ana le yeta to malo te ni nei le o fa no ko le fionga te sidi e mai ya la fai le lotu de tai au o mal po kala me le lotu ia na mai ele a faliva usu lo le tato fon ya kilo la sisitu e mi mika ma fia tangata le mi tono le ri ai mo muso fai la mi ko muso fai la mi tono ne so di tato te mai tai pa le mi le tato fa vai soli ma to e soli le sui pa le mi le tato fa vai tai tato tunu e tangata pangka ia wa me nei o me moni ma fa maoni ata te no te sa o le fili e mone na fa mai Yesu o le o le so tanga tato ma le tua o le fili e mona na mali o le tato ali le ala tato te fie e fa pe o Yesu ta la ia tu Yesu e ma kwa ingo a Yesu lo me na fai no vinga le fa mtana na fina le ia launga masavali mamala malamai atano e ser fai mai o le fa vai le fa vai le tua sa va vadi ai vai tonu pa la le no fa vai le tua sa mo o le ami ton ia melenge fai an mal fa le tata fai an mal mautinoa o la tangi mai tatu fa vai wo ia le tatu fa vai wa fa inga tatu fa vai ai faia ya le o tatu va ai le fa pe tati fa ya tu nei tala fa piolea o le fa manatu wa tatanoa o le fa manatu lava masabali ai ya la mena ma fa ina fa ele HPP o le vanga le le tu malo o la to mi le tonu wa la mo fa ngata ai ona sava vali de a mi tonu le tua ya fa tino mai me te fa tino so se temia men se mai lotu ia mena ngali lu ala u fa pia ka ke ofo ya le la tato vai nei mo tau nei mai nei sala enu Palestina me nei ke fa longo ki sau ke siango sole se mai o le pawale me ia o fa umma ya le wa menita o le file bu na e tu bau e umangenga file mu ko stau fo i diskausanga ko fai fo ya do pe ya pe tu langa na feeling ai foi lo wa fiong le neta ya e mo i fa matalang ele mena fa me ai nu ta vale po le ya tanoa e tato tala mai sa mo e tato filo ai foi nei tu la le fia le taia ia pastaia nu fa malu lu tu tato tenu le kilo tui e le ala lo tau mo fai e tatala ia le fai le ia ka ko ni ai pe tai o mai le tebile me ia matala lava lo no winga ia fa malu lu tu mai tato tenu ile tulanga le na ile ma fai ia ona matu tato talo ko ile ni ko vai ngole ne ko vai ngole tai au ai nu sa va pe ko e sui mai le location anga i le pe ia e fa le tonu ko pa te tele la vai ma malu le tato tunu le ita ai me si foi ana fa ko mai ya malo la lo winga la si tu e te tata no mai la fa ta tante bi matala lo fa na fa mo le ata ta no ni ke wo fa ya ku le tunu le se me ai tato fa ta tali pe ia ole tulanga le na le tau kilo ia ile taimile nei ore o leva kele nga loa ko ngi mala pai kula tanu tatala le alo vai fa ka Italia ya tato fa ta tali e fa lango ai lungo le ngai oi le mai o le internet na o fionga na ata no se o le tu si mai mato senga na tu si mai ai de vai aso o tele ia fa le o ina lava ia le foto tu si mai ne vai aso fa pe ne taia fa pe o la sa tau fia leo ia ta va le fionga le minsta ia la uli ka kele mana malama pe o ye se si la fia la o fionga po le ane me o
tau fia I fuale ta vale ele mana o mire tau fio ngol ta vale e mana o mire tau fio la uti la fio ngai le atata no vale tu langa le na ta ya la fio ngai no tu sol fa si po o le kuni e wa ma ko yo ka fi wa ka I ka ho le au e au kilo po fer me le amo wa le fio ngai le li binsta wa le lo po fer a su e ngai le fio ngai le li minsta depois no walu ye lunga le office le o ye poi le office yo tulanga le na ye wa le lo le office ye wo le lo ka ko po fela o su ai ale o e masangi nga communicate ya tangata fa pene ai se me le mfai inga so time na media e ka kawanga ku pe ai le fai lo tusi ia le tulanga o lo ye pe fa so ka ye nga ye inga tu ai la ia tu ai la ia wai pe ona silo fiele ele no malu le tato tunu le sapa so taile afiong le tamate pandemia ya fia mena o ta faisina ava no tato te tal no ai wa o le makwa kele o me o ta upu e tu le mai ia o lo fia fesili ya ile fiong ile pandemia ia o le sfulu lima le so sfulu lima masina le o te lesa mawaila no le fiong al tomate pan mia fatal no ai ia peita ia lai o lo I fafo il fainga malanga le ana watu fafo le tomate pan mia al fam talanga ia te pe ai le tom de fava yaso lo no wing ala o le poiki ama singa o imagina umo november o I foi o te sema ma yang wat io le ala le ato se ai le fiong al tomate pan mia ia mai le malo ia masamo nei pa pena I foi la ma le fionga le minsta o fa to anga painga paiwa o le so lua le nga schedule ia le appointment e pe ona tusi ai ele mo me se tali ele mo me se so ta inga mai la no paila tusi ia o le temi le nei la le o le a fa tali nai le tulanga le na awa o le poloka le nei o apoio interviews le la tatua ngai foi le afionga de minsta o leo ma fali pui e tele foi nai me o lo fia o le la pesili ia le fionga ile minsta o apoio o leo e si lo fia poi le tato o tunu ele ai a poi a fia la vai ale afionga ia minsta wa o tasila le nei me poi le leva ke ngo fa longo I fa pe mai ia le fionga ia la u le minsta fa to am fa nga fa ele o kai a fio mai ele o mai a poi interview ma ko musu e mai interview ma ko de la wa mo lo wa no ia la wa fionga le minsta e te fio mai ia open air tato interview e va quale le fesidi poi le peia ona masa nei tato interview ai paia ia le tulanga le apolo o le afionga ia tole afo saia o ia na la fato teia ia le tato interviews nei ia mole si la pia le tato o tulu a me ka ko o me fai ma o si tu sa o e ka foi langa pa nga fa foi le kuku ese foi le te fa kami mai kuangi sili ai e fai al me sa o la to me masani e tato interview al ke milangi ia le wa kuia ia le foi ia le fionga fiambe so mai ai male fionga ia la udi ia ele I kari mai la le fionga udi skako statu fatala no I lungo le kako fo ia por kalami lana lai e fai so akala kanga kangi el fas la me ko ke veo interview ia fo ia interview la udi le la wa mo le no a fio mai matala mai au ta total no awa o le mena te tau no fai ia ele fa pe fo ia fo e mama fo ia u ia male fionga ia tole apo e se tato fatal no al tulanga tonu na le tato te mana na o ia kilia mai le e se me fa le tonu ile tau tua me fa pena tam fai un tato tal no ia ma tal no ia lungo le tato po calamere ne ia
ia wala ia le mo le ava no le lei po i pa i pataloanga le tato por kalan ia male afiongo po i to mai pale mia tai po i ole vaanga le tato tu ile tu samo ia ai pe o meana le mana oi tato tari mal fa maoni tato fisidi tari mal fisidi ole mana mia fa maoni tulanga tonwal na e no pe na fisidi ia fisidi ia lo fionga ile pa ole tai au le tato por kalan Pattaya. Mano, ia ono le tulanga finale ile la wava ai finale tulanga le ia. Ia ole manuia ile sau finale e ale te me sau ai le famunjanga ia wa misi la uli la na famunjanga ma fia me o famunjanga nei o te tonu le moto sa movi ngole tua o lo fa fonga i tangata fie whanongolongo i talamoni ma whamaoni. Le te mina mana e o mai e te tonu le moto sa movi i ngole tua. Na mea moni ia e reni mea e le moni e whamatara inai. E whamatara uma tu lava e tole foi lunga i ia whesiri uma lava. E peifa le mele tato te taratanoai ma le fionga te sili a Dr. Tule Epa. Ia e whesiri sa o ai ato le fua i mea i e tupu. E tali mai lava le toina. E awa pia lava la e finale e la leo mai. Ia, o le tala na. E finale o le awha au pia le tali tonunga o tangata o la toni tangata pepelo. La toni tangata o ole. Na o lunga le mauta sa movi ingo le tua. E ki lia tu hai le tu langa na. Ia, awa pia lava la e o lo fia lava. Ia, o leva na sa ili e te maitai pale mia. I tele ia ofisa fasalau. E le o maua se file mu. E le o maua se file mu. Ai sea, langa o le toa tele o le mamaru le atunu. O lo whaafofonga mai lunga le maoto sa movi ingo le tua. O lo maua le toa manga o nai tangata. Fia maua tangata le wa fia lango tangata te maitai pare mia. A le wharewe lave. Ele i ki whaina ki lia ma whaamanaman me le tupu te maitai pāle mia. Ona o milia ia ma lātou ia le lātou te whaia tala pepelo. Wa tili ai na whaale tonu le tātou atunu. O le mele nei, lo sa ili ia nei tangata. Ili me maua le file mua le tātou atunu. O le alaua file mua le atunu i tangata lau tele. Al tātou whainga malolo tu lai me nei. E le o maua se file mua te tanu te sa. E ese lava le vaai o tangata, ese le vaai le tu atono le mafau fape e kapingi mai nei tato e tole foi i le mea ma le ele ai i le whapena whainga le mea. O le nganga tole fua i a whamatala mea moni. Nongo winga a fia marita maita i palmia e mate tala noa e whamatala mea moni. Ona fisosoani ai la ia lea i le lango lea tunu. Temi nei la o matua se le lango le tunu mai le tama whainga te maitai pan mia man wahanga lea ona o mea i watu tupu mai ai le se fo mai i mwhaina whaia le se ofisa whasa lau mwhaina whaia na le paua mea le ofisa whasa lau nei a tau le usta i mai pale mia ma le whainga marofa mai anga le ai mātou ana le ai mātou na o lātou hawi inga le sue ma lātou tupe ma lātou ma malu o le ua tupu mai fo tātou whainga maro Pawan mele mana arta to fa ngamalo mai o longo lango inga lang lai mo mele to fas falawa lai mo mele pa falawa la to mai ile la to fai pule lai mo mele la to fa monyanga ele o le mena o le fa monyanga mo tangata uma o le malo mo tangata uma ele na se vaenga fa fai pono la to le na wo tupu mai ni fa la lave ya atano o te le fa vai yo e ma lo si ala nganga o le tua o te maitai pale mia le o sesi, o le tato pale mia. O le pale mia sa mo, ele se pale mia se fasa, o tato. E hao pia lao no tato sosoani. Wa o le teimi lawa tu lau le ele te maitai pale mia ia. O le teimi na e atoa ele lango mo tangata. E hui lava. O le atua e whamasino. Wa fia lango tangata. Awa le mawhai na lango tangata. O na le lava tawhio fia le tia apolo whapena. E mo mia, leo o mai o te maitai pane mia. Ma tato mista i lungo al pokalame. Ona mawhai e leo le na halu lumar tato atunu. Ia peo na nganga na ata tanoa. Ia no whaapea o finale o leo ke he whai ako la ko paonka. Ia
la ko pangka ai mai ne le nunga ka fa makala ka fa me de la ko pangka ia na mana mala le tunu ia mafu angale na la to fa yen me le ono le o le nau le mala ona mana mala mo le tunu o ko ke pala ai la ke ko pala ai le pa fanga tanu ia e mga di kare longo di ke o ko solo le afu di kare longo o mai ruma ana to mawana nganga le fionga le tai sidi ma le fionga le hero ia le pule ele tina lama na fa mai tangata le popole ala tu asia langa lo fa de tu o me ye fa tangata lo fa de tu ili fa no longo tinga ili fa no longo wa fia ni tau fa de hanga e vai mai lava la mo wa fi le mo le fionga te sidi ia so sa o mai le misi mai le matanga o marte minei dan mena tau mai le lua fe do sumata si te metata no me le fionga te sidi o me lua fe do sumato do alu todo tau sanga o tata no me le fionga te tova ai wa sui ia finale fionga te sili a tokta tulepa o tova ai wa sui po wa o le te sili ya le na ye tato da la mana ki fa wa mai la pa pena foi le hero ia le pule wa fiu e tu wa i matu wa la me le tupu le la va sa bali ia le pule no le fili bu o le tu pa pena na me le na tato e mai na tan mata no foi me le fionga te sili pa na auto mai tai pa mia to le fo mana ia mai yo vai mai ele se mandato fa apito ele batu lo fionga tia blaudia ia ona ne te tato mau fai titari ia le dope la ia ma fa wale te mai tai pan mi fa pe malo le walu lo yo lungan boto sa vi ingo le tu yo fala la salaria pa mo le lo fionga to le fa le fionga mai tai pan mi o lo in New Zealand ia isa na mata upu ko le tau lona soi fo malo loina o lo jo e sei male tunu o lo no winga la o le si todo le fava ia ele ma fa ina sa lungo le tanto por kalam ia tanto talo sia ile lo fa male anga le o le tua ia o le fa a lo se ta o ia ona mo le sa no le fio mo tama te parmi ia tanto te ma puta i po i lungo le tanto por kalam le tau fa ma tu ai fa mo le la ya leo te malam lama te no ale fai le fam talanga ia si umana le tolu fa va ya solia ia na o vele ia o lo fionga tu sam tu langa na al ka ko kamale o la alpungsa e o mala lungal moto sa mo vi ingole tua nga o mala la alpungsa wala al malam male tunu o me umana si pala ai le amiton o le amiton le me avina le motato umala ia o leo tato i loa wa polonga ia o le tfanonga tu whamatalanga mei lunga wa mei na tau fia e leo ia le fuina o whanonga tu i sui tala wa mei o le kāwale a ilo wa ave leo e leo mana leo e leo fia whanonga kua hangisi ni kāwale mangia o le fia whanonga longo aku leo tunu po a whea whai e whamsinonga e mika e mei pone ana wani me whai mai wa ave leo mea e le hai e fua mo o manga mea ia tia pa wale me le ngau le tunu o a fe whamsinonga le ala tato lama nei o le komesina o leo ma te mai tai lo ia siri o nale nofo le mataupu o nale nofo le mataupu ma leo a matana masalo mia le tunu le tato whamasino siri ma le tato komesina o leo lo winga tau mai ai lo ia siri le tato lo ia siri ia wai tato famasino sili mo kwa masanomia ele se nga mil le masanomia o le tato loia sili ma le tato komesino le leo tamama tina matua wa o mai ai le masalo salo le temine ia masalo salo le temine pe ese ame wa umie na ngovinga pe foringa mai o lo yentangata o lo tau fifia ia le mtau pule le melana na ofisili le fionga te sili longa se longa e o mai o tau pe a fa pe fai ia menei o tu le dua fe do su meleono to fe pa lota te o manuia mai le a final HRPP longa minga pa una te mia a fa mele fionga te sile wa mamao te le tu longa vinga ola la vai o ka fa ka ko ke me fai ke isle o ai nei tangata wa umie na toso fa pe mta o pole tunu mata upu le afia ma le tunu ato oi
O hai le nei komisina o ai nei loia sili wa toso e whapene. A whai e ni lato sotanga, e nei lon me tau na whai. E lato sotanga, tau tino mai. Ai fuafi alu numa le saa le atu nu. O mea uma nei ata tanoa, o mea uma lava e vinga le fide mua sa moa, mani manui o sa moa. Tato te leo fi nau atu whapene mea e le leie na sisi vahenga e le leile si vahenga. Mo le atu nu wa atoa. Le la tato mama ai nei. O le mata upu nei o lo i le loia sili, ma leo leo, ia po le komisina o leo leo. Wata tau loa o na mai fafo po le ale tala. Wata tau loa. Wa ova lama le umir te mia ta tanoa te sa. E ma whai ata noa pe a moso mahalosi na he toi sa vari tasi e tu na vai o le komisina o leo leo. Whamare mole po wale tato mta upu lea. Wale mene la whai nei, pe ai se ala wo umi ai, ka ilo iai tata noa po lea sofa soa. Ole tulanga la leo lo iai, ole ala vai e a foi ole i tangata le tusi iai, ma invite e a fio mai mkala mai au ilunga tato polkalani, awa ole status quo la wale na o lo whaia, e tau le whaatino. Ia le alawa la lo fatino le tu na wai le mfainga e la ko le ma se fanga fa pe sole tau le me fa pena tu na la fa pena le e po ai al me o la fa ia le meta wai ole a po ole invite ia ilungo le tato por kala me ia tu wai ale I sola tu finangal lau a fionga to le forma anu Ia wa pasin temina ata tano te sa wa pasi mamau o le temine le fate tali le tudu po le alta la mai ai le o le fa ki nga ingo sio tato tunu I mafo faunga ya mese lava tangata lo tutupo I nei mea o ai ane tangata o lato ta alo I finangalo le tunu mafo faunga tangata o te tau na mai fafo ya mai fosi da famatalanga fape mai toi titi a fape lo ate noa o le mea moniana fape o nei Australia matunu I fase wa leva na maua na tari. E te lea whesilia wa kangia mai I pe se mo wa umi ai. Ai se a lava atanoa wa umi ai ni nei mata upu. O ai na le le pawa mene. Ia te whanonga tu nei. O leo a Maliloia City. Nei ele pawa. Nei ele pawa. O le ala mea wa tuai mai ai. O le makua lea ro lofa o nei tangata pe a toso le nei mata o puso te. Ia pe o le talatu na o le whaimani matua senga tanoa wa mai e penesa fili to le fo. O lai ave leo leo kawa le king pelo sau le news o le nafi ko mai nunga haka. O le fili al kama o le maua. Ia o le tūlanga na pe o le li poki mai nunga le matua senga. E finali le tā vale. Ia nga whapea mai lai elea pe ia mana ia na atata noa pe de iwe male umi tene mta upulen tatoa nga ia wai mai fo faile doku ai no te mete ele ai le winga na fam talanga po la me ave fo ta va de wale ave tanga ta ya na ta va Ola le nga sala ta va le ne na tanga ta ya na ta va de ola ya nga sa singa me kurukua me fa me el malo tato atata no la ma ave ka vale ave vadi po ko figa ma fa ka vale la ave ka vale fa ti en e ka vale ele ai ola la nga le me fo ia a ma kai ka leo nga ave do kai kur ka vale sa le ngal fa le me wa ave ka vale e kur ka haka longo vinga e ke le me de ka karan ka vale o le tangata la koe whaide whamakalanga o ka vale. Ia, e ke rea mea tupu, leo po ave ka vale, e siaki kokongu, po iaingi mea, po, ni me whapenga, mena rea, o sa. Ia, o anganga roe ni eva I ken. Ia, ma ayo ea tanoa ke whewa ka awhi o le leo, ave no ka vale. Kusa tatano. Ono o Australia mangi sila
ma wa o le so lai sengi nga loka de o lau ka avale ku wa ya lau ka avale e sabat ya o ka ko Samoa a fale tonu a ver ka avale e ku kanga Aku kan. Ole wai o tulang foi le na kwa yo foi ele mele ole mele fa tu lo tala man ko ngo wa risk kan ngi ke mi wa ve esele wa ve le no fa pe wi ku wai pe la yo la ko ka vali ko pe al mele ngai to mo kwa man ka ki al mele wo ye ka ko wa so no fa ye tu no ka la ma wi ka va pa I ye ko wi ya e ku sana sa o ia ka nga peru ka me kidai ia wai anta west a polala ma fua nga mo wa ave ta vale ele ave ele ana ta vale la mo fionga la ta no tsa o le ale fa ilo fasili ne ya tato awa ka pe ngale ave fa nga po ile mo shoshu ngale pai ele nga ka bino pa ka mai o si ku so ku ira ku wan adu lan sai I think on menga le ku fa mai leo ele ma fainga la ko su nga mau ki ngol men ya but I think they can they're just moving away my responsibility o me because so far ele says he will own up mengi ele says he will own up I be ku mai ko ka ko ele o sawa jiwa pe ia ku ia ko su nga le wa mau wale fam kala ngora pa ia no malola ia vala le va kire nga alo fa ia se ma e fai me se rufa tanga to ta to tu o mo mi foi la ko ia fia malolo ia me de ola ko so ia va pe ni ta ku ma kwa o vai lunga o fia mo to le ko ma sunga no io e adesso na pe na te di awai mai ata no no fam talei na ia me o fofonga ata no o I le fa vai ia la fina I le media ma to o leva no ta no man ta pule wal menena o fofonga ia nei le hotel le na ta o ne Mona Lisa hotel le hotel le na ngofu ai ia Sam le foi lá o tato fina watu ia po ai nga konga le hotel le mantua lava o le fofonga la uli na fonga ina swafa nei o le tau pulenga por fofonga le o swafa la uli na o le leo lava la uli le lunga o pera te fai langi o ia lava le na ta ua o mai ngoa tangata ia le fofonga na le pau tangata le na tau e fina le la uli o lo ia e mantuia foi ele ai se lo ia fa vale valea de tono Samoa na te anu ni me fa pene ni me fa pene e tau pule ni tangata ele lava le ao onga I me tau tulafono se banga nga se tangata se lo ia ita ia le ala po se lo ia fina le lai to tono le banga le ia on finance fanga se me fa pena ile tau pulenga le wal meni nei o le lava fa no mo te lo pole amele aftai le o le mo lo ia sidi pe tau fa no longo se mea e fa matalaina to le fo on ton fai lo le fa pe tiskoli fa ia le keisa to le wal meni le tu punde termine ia o le fa tali se me finale o le ali si mea o le o tele tala vanga fa le fa se fa mata pulea o le tau tali to le moto sa movi inga le mata pulea wal o lau tanto nunga e fa fi le mu ai ele male me le vanga le o mende e lo wai on fa mai na suki e finale le ala le kamkiki vai me wo ai fa matalanga tangata an me monia o le faufaunga le mele mafu ai na ave tangata nei o le faufaunga la o tangata le malo le afia o le sunga ya lauli o le sunga ya commemorate mo lua ya o le paunka ya semu o kolu o le sunga le malo ya li o wa fa tangata ia le I kokongo le
ia o le faina mense ma le suafa te mai tai pale mia wa lima e ale ke mai te mai tai pale mia ia sau ma le loia wongo ai le lopo le loia a lo ke loia a finga le la ki va ia kwai falling o loia lo ke le loia le kokongi o le sinanga o fea langa plan nei faufaunga ne wa lo te lo o tangata ne o tangata le malo a va pe o tangata le malo karo sia ta noa la ko ke nei fai e kongo se moko le malo se fale le mauko le malo po kongo se poku o le malo o se le minga o pe fa pe sau se mea e boa mai tangata ne ia o le kemi fai ia faufaunga ne wa le tatu leo le hotel o mea umana le wa ta pena ni moto sa mo o vi ingo le tua o le mafaina fa matala o le whakalikali lo ia siri male poleari mea a fa mai lo wa le se case ia fa matala lo lungo le ea ioe pingi e tu lo lungo le ea e fa malama tu le tunu e kusa lama pe a fa malama o kuainga fa malama mena ia ata notesa o le wa ia tato lava me umane ya walevan na fia fa matala le tunu ona ilo ana me sa alfa blave le tupu nei tale no pole ale mana malama wa le o te va ai de va ngale e tau va ai se me ma fa ina le o case le la me na le o case le la me o menga nga sam anga loko ale o leo e fa le case le wale nga mai sam nung anga loko lo ya sili wale nga mai le afa pelo mai le ngore ko de su e sam o le me e fala la fese o ke no ngofu anga le ngofu kam kikile ata te norte sa ngofu anga lai le ka lai puipuia yoe me nga esta ka ua ya nga ye leo finga leo o fua mai didi o le leo kongu anga ye se wa leva nga maua se o le leo nga fa nga mo me finga le e lo ai me le o le vanga maua ia la me nga maua mo fala au fa sai nga le maua se me nga ka mai ai o le me nga kolo e ni ba fuanga te no e ni ba fuanga nga kolo fa pene i me ne yo e ni fa mai sa o lo e le se case e ona maua lo le ngoa ka ko fa makala ko i uma nei ma fa mana malama le tu ma maua le file mu le tu a fa yo le maua se file mu i la to fa i uma ia fa ka le ku ko ma le ngoa se fa makala yo ai fa makala loa aka lo ka ngakange esia ka ngakange mo le ka ngo ka malala me se sunga ya laudi o ia nga le nga fa ia umma plan o menge sunga ya laudi nera fa kali le ku o ia nga me longa fofonga manga upu faufaunga ia o ai nga sa le upu faufaunga o lauli o ai ka ua ngo ka nga ka faufaunga o lauli menga lo mai ai kasi ale ku inga lo ia o lauli ale lo kaukar yoe a la ko mei wa faufau la lo nge kira fa mai ma le pelepe ka ko fesidi mo o le finga le lo ia le ala o le mena le ka o le keminga i finga le ai wa umi nga koskoso wa umi kenen koskoso ele fea a va pe ese me umi koskoso atanoa ole ki al kamalea a mo e ma rosia o kalosanga ku ko yasi pe asi pe ai aso uma asi se lo ia sili o le fa kali le ku ia pe o ko kalosanga ku ta no yasi asi ka ko me ser ko lua le sa makanga o fia le komsingo le o ka ai ko le kemingai e ka kaua a fa fonga mer komsingo le Meli ia lo finga ngalo, le fa kali de ku. Ya. Per kala kunga tata norte sa. Ya, malo ha tai to le foi ia I fa mala ino ko yo si pala le ile tato mata puia e o le tato va ia tato ono sai pe ma tali pe ia a con ko kiki ia kala ko ina voi ko ia piki de la ia ka ko anga I role ia ia foi e fa ka ape mai le foi de banga le ai va tai tele la va o fionga to le po mo le ta no anga foi le ta o le mata upule le ele fiki mai al tato le tato PC ni ta
Ano, atano, le stato ta vale fo, le stato ta upulia wa le va fo ona fe pasia I lunga o penga tfa ilangi ia le Minster le wa onga mai savai. Le fo ina fa pe na so aina le na so ai ta vale le ta vale al malo le tinasa vai I mamali watu ya. Ia na ngala dua famtalanga ia na au mai fa pe o ta vale lava al Minster o leo o ia adu ta vale lava le ainga ia asa uma le sta matalanga fa pe o ta vale al Minster ta vale al malo le sa fe lo ia le ata le fa fine o le Minster maso ai o le lopo fe o le lua na sa o ata no po wa mai se famtalanga o Natal fa kaya no ele mo mai sa o fa matalanga ina ile va ngale o esa no ia no sai ole matau pule o te langona ia sei su e mali ra vai ele matau na paule si matau pule sa hospital no ia ile matau pule mai le Jaws Journalists Association of Western Samoa ole associate le alesa ia I talpo le tau nei pe ia ne la no le paleton na lo fia pa ia wala no ke lo fo ia tau no pa nga isu wenga ole asionga fo ile le president ole George ole asionga fo ile ya sunga ya langi ke somo o ile na ole president ole sus ia ole vera de kula mai ka ole ni ona wala nga ia estasio o newspaper isamone o le fa pe o le ia le tulanga ho le o le nga lu fa tasi ia le tamaika I vo ile o ko yo le fionga ya viki de po o le o nga lu fa tasi viki de po ma langi ke soma il fatino ino le langa wen o le fisili le tula I mai o le conflict of interest pe wo fa tanga ina le me sa mo o po fa tanga le mesa mo ko le ngaru lue pa tasi ese fale pa sara lau ia pe ona yai le newspaper ko le ole a ko le I la lovaya a pe ola a wa pa tasi au fa ina venga na bo I le malama ethics ole journal ele ai se o fa pe na foi le tau na tula I mai le mea ale la wa tu ia foi le se tasio tu sutinga I samone fa pe o nga lu fa tas ia le tamai te tu stala le ia tamai te tu stala ia to ru wa e fainga wenga le sile ile a foi ile vaenga foi ile pe ta la poma pasa la wa tu is o le si va nga lu ile newspaper na o le talamua o ile talamua la fenga nga I lista maita I va pe fenga nga ho ile as a journalist ho ile I se tasio lo minga po tu singa ile a po ile newspaper ho ile ele a honga le nga o ya manga nga runga penga wenga ko ile ia le tu stala ho ile saval le newspaper saval le tunu ia le la le tai o ile sa matuate ena malosia ele apiongo ho ile ya sunga ya langi ke soma te ena malosia ile tu inga le na ia masatasi ho tu singa I tonu o samonei I ethics ai ole nga luenga fa tu stala wa o lono winga e ve ka un pai ia le foringa mai le ole wa hakim e wa fatino ile mea ia ele ton fakingo e ka foi lá I pulenga foi le ole o fa sara la ungi pai la ko fai uma ka un fai la tu fai uma la ngare wa PI conflict of interest ia ale newspaper ia lua o se me le tau na tupu ia o ke le loa e wa lenga kali nga file a fionga ile
ka le editor po le ole news ole George ole General Association of Western Samoa ia le sa kali nga fi ele pa matalanga na ele ai mai ele se conflict of interest ia e fa masino ne la o ele tangata na no fono foi le pale mai ma fo lo to nei se fa ina o pe conflict of interest but the what I think it's conflict of interest. It's conflict of interest. O le sharing o news me fa pena pe pasia I solo ia nga mai lo le fam karanga le conflict of interest. O le tele a po ile o te mi vo ile e share stories. O le tele a o share stories lo ile ai not to the extent o ile le la wa tanga ia not to the extent o ile le wa share lo ala ia tu singa ia ma I items up in ia le report of potential to tono ole tato le upenga luenga po dela tu stala I Samoa nei lo fionga to le po wa tera ngona ho sai a fia foi mo foi I tuinga fi no nei ia o ka ko ku ia le ho ko anga mai so no fionga le ata no te sa ya mataulia foi tato I Samoa ile ya masemia mo ni mafa maon wa tele na le wa esele mea wa ya isi tato wa tunu ile ne vaita wa le wa pe wa alu lunga fo ile o le seleni a maua lava se o fasi seleni mai lea kwai ku a to ale me sa tau ona fai elo nga luenga a e adu tenga due wal seleni lea wa ai mal fo yo le malo wa makua ingalo al tau tonga le nga fai o la ko we mal wai ma pui le malo ai ku ai o seleni mai de me ma wai kanga e fainga ka le fiola ata no ya le ma fai fo un tato lo wala nga lai fa afiti ya le tama ya le president ai le te au mai fa matalanga no winga o tele ia molima wala to molima wina le fetawil mele o nga lu fa atasi ole president ma I tulanga fa pe I le ata no si le ya se me lilo o me umalama fa ilo umalama ma ile ya ma se me ma wai ia me e fai nei ore kala lava wa fa atau lava il tala ia ngaluenga lele umama le fa maoni me ale lele ia ila wa fionga le ata no artisa te le tai manatu fa pe ma ola wa fionga fa le ata no artisa sa tau wana e president tai milea na suye le president ele ai lava se tu stala e tu sa mala wa fionga wa matua fo ilo soifua ile tulanga tau tustala I me na le fai ma kwa ku wa le kanga le mete ile tula fono ia e kalia le kala ore kala la batano ele me monia ia tano ele tu fu ni me to no foi o fi wala vanga ia nga na me ia la wai wa nai no wa nai no o me uma nei e luna I unga tatano te sa o a kupu mai me fa penge ingo fa pelo ia karo fai te fiu lava finga le fai wala fa pena ia le teni le po pese no ia o langi foi o le va fona ia si ne foi tamai ta ile tu langa fa ia fa ia ina foi ta ia la fa sala o finale I Samoa ia ale foi o mangua lona suafa ina o me ane no foi a ni tu foi a tau fa monjang ia le lora tato ene fina o faia se tala fa pena finale ia ai pa wal meu te lo fai ai e matanga te se tangata wa fa tu ina tangata min tau sanga se tele ia ai tupu mai ni me fa pene o me monia mal fa maoni ata tano te sa wa ana ia no foi fa to finga na ene fenta tatano e vai memoria le fenta tano na ngai le te tu finale a wa sa fanga nei na le kinga lue mai mo tano atu ia I news lo mai Samoa me la levo tato lo ne ia fa pe vita ita ia ai na si
si tamari finga le sa ke de fai tio le tunu yo la ve to foi si tina ya langi le fai tio ngale tu o le fai mo to se yo no o ke lo fatele ya langi ata no te sa te lo fatele ya ye te mai fute foi ya te mi foi yo va le fai ngol venga fa li ingole tua ya ta si foi nei atu stala ese le sa we e fina le fa matala mata tala o te lo fala vai ya o lo la me fa pia yo na le fai le no tala wa na le tu fa mi no ngai tangata mala nga vena ya le sa ba to le fa tu tuanga ya to no nga foi me tupu a to no lo foi le fiona prestene e tauna alo ese ma tu langa nei o ngo leve vesi le tu no temi nei ya me se lava ta to pokalame ele vela meia me la ole lo fa ya lang yo te lo fa uma na tu stala la ya sa wa ai no ya ya tu langa tau ele ai se tala e o lua man tala moni ata no te sa po ala va fa pe mai ole o tala mai ole prestene ole o fa salalanga o tala mai fe ai ale moni ele umi ile a tala moni ata noa e umi mai taunga tafo il tala moni ile fa fonga anga ni mamalo le atunu ia melia ia fa mano tu lava ia te oile ata noa te sa o te tonu fo iwa i sa taimi wa fa ia si tautu ai mai o fo tala ia ono lo so i fu malo lo ina ai u te matua yo moni ma watu ele ai lava se tu stala tu sa mala wa fionga ile ata noa te sa e ui lava fo ina po ia o ngase o tino ia e fa taile atua le o to e fa fo i mai lo so i fua a mai lo malo si ele ngata ile ngangana ia a o lau savali malau va ai o to e mai uma lava ile atua me na ia te oe ina ia fa wa telo tangata wa stroke ata noa ele o to ngadulue ele o to e tutusa le malo si o tautala fa pena fo i mai savali tu langa a o lava fionga fa taile atua me lale ata noa awan e fa ngalo ina le inga o le atua ona o lo te fa nga ina o ia lai me nei ia ata noa ia ona o tato taimi e matu le ava noa a fai fo wale matala mai tato laptop ia ba fo ia se me nge kongi fo ia ila lo laptop pe ko ai mai sa fa sa no nga le malo le atunuma tato tau ma ba fo mo nei taimi ia aton we dia va ia sa tayao ia ona matala mai fo ile o tato telefona a wina mai ata noa ya fa stela vai la ufionga en u moria tu le fa taitele la vai le nei foi vai ngole o le taao i la ufionga ia le ngata foi leo le fionga ia tu le fo ma le sunga ia mai ia ma le pa ia maulungo le tato por kalame e mo buono fa malu wato no le a no le tato telefona ni taao ia on sa no no a tu ia le ila so taao o mai foi taao wa ia le tonu mo le avano ia na ta ku pelo ia foi la ia mo ke le atuar fa tai ma le fa malo ia on tato matanga ile ni taao tato te talo ile tua ia fa penao na lo fa mai le tua pule tele mo tato ngarwenga uma pai o la pai ile so fa tai tele mo le tato por kalame ile nei po yaso tai foi ile nei foi temi mal tato por kalame tato talo i lo fa malanga le o le tua era penao na fa tum leuto ia wa foi fo o mo to yo le nei aso le tato no tato ayo le tato tu e filo ila so atao ile tato por kalame ia ma bat foi ia le atulanga foi o le fato e senga o le nei aso ma le tato maftanga tato filo i le aso atao yo vai lo tato va ia fa manguia le tua ile nei po ia so fa so i foi ia ata no te sa ia ma no lava telefone ia o le ia se me sto fi sa no ia na fa i tato maftanga ia fa lo tato maftanga po me ia na ngang fia la vai foi sunga ya son mona se vai tu isi temia io le pisi ia maro lava AGS fa pe fo ia Julia Moli ia fa penal fa tasima tato maftanga ia fa pe fo ia Epinesa Pili ia to lima pope mati malanga ma ia ransom
ia whapea fo'i ia Paula Banks, ia tio nu ese Paula Banks, au ngā whaapai o tātou pokalame, whaptai whaatasi mai ni nei tai au, ia le nganga fia lava ia to le fua, baby Fred in mai a wai, whaptai lenga le baby, ia whapena fo'i ia le fionga whalitua ia pulasi, whaatasi melungo al matou whasainga ni nei tai au, whapena fo'i telesia, fuai waa, whaptai sia, whaatasi mai, mahalo lava, whapea fo'i ia ti yuli, pātea, le misi lava, ia pe foi a mele pe fua lo fatasi mai le matusenga ni yaso pe sono mona le fa tu ai ma la situazione io into fina renga ro tu stusi mai pe e vile sono mona e va pe foi ia yuta tu di bai io matusenga na ni tai ai u pa mania la vale tu ia ti o tau ele mai fua to temi to te mai lunga lo sila le tu le tau lango ina le tato finauinga ile sabalinga ile ala le fa moe fa tai fa mania le tu ia ti o tau tai to tasi me sa o tau le finauinga tofi le tua ia sai foi asi upu faina fa leo ia wala vai le tato sabalinga fa tai fa tas mai ia matu senga nai u ma fa lava ma lo whaafitai fo I lungo le apio fōlinga tusi mai o le mamalo so tātou atunuu tai o tau finangalo whaalia e mawai fo I langona na Mount Samoa o vi ingo le atua ia tātou whaataritalia tātou on saipea ma tātou whaataritali po whea awhai ia nei a whamo nei tūlanga e tutupu mai si o tātou atunuu e me se lava le mta upule le va le fionga ile ali fai pule ia le ala le pule ia ma le faufaunga le fionga le minsta le ofisa fatoanga ia ma le sui minsta o le wato e fa malolo mai wale ko miska kan fo ile amio valea ia tato fatatalia po afea o le atau wai le fa moi ni wo uma ona tato tapena ina matu watu ya awali ma oli I marwal malo ia fa pe na fo I matamaitai ia le la fa pe le o pasi maianga I le lo yesili ia ila le tata tfata tali po fe o iai moli mau sa ta pe na ina Mount Samoa vi ingo le atua ia matato uma fa mania fo ile atua ma futa mai tono fa fainga luenga nisi le malo le atunu le lungo le ala tele o ala vasa o lo fata utaia pasi o loli, taxis o Ubers, wa uma ia sa o lo fatautai le malo le atunu o wala sa ilinga manuia ia tautai ma le atua e manuia e ne yaso pe fo tapua inga I maota malawa le malo le atunu sunga I au na le atua mfaltua e maise o le au sina se tata watunu manuia ne yaso ma o te feita I tamaiti ma le tinga o tau mafafau tato to e feiloa I le aso atai au po kalame ma le afionga le taitaisili a wa iai fo I se tala wa le tautamali I Samoa ia whamangalo le au omnanga na Mount Samoa vi ingo le atua ai whasoifua ia mo nei tai. O le atoanga le nei O le tana le lei Fola ina mai Pero feta o le fea mai ngā tuai Pero fule a uali tina tangata Na palo ia ai le a matanga O ia le o la uala tanga E matala ai o no ata
ia mono whaaona. Ai wana o se pese